фасони нава бинед бардоро. Ин аз травертин сохтаги устоҳои Самарқанд ба худи Тоҷикистон омада ҳамин корҳоро кардестад. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Абзор 07. Навори имрӯзаи мо дар бораи фасади хона. Барои фасади хона травертин задан чанд сум мешавад? Усто пули, материал пули, обши квадраташ чанд сумда меғалтад? Дар бораи ҳамин гап мезанем. Айни хол мо қарор дорем дар ноҳияи Дӯстӣ, яъне Ҷиликӯли кӯҳна. Инҷа деҳаи Оқҷар будай. Усто аз худи Самарқанд омада ҳаминҷа ҳамин корҳоро ба анҷом расида. Имрӯз бинед ҳоло ҳама ҷой бардак. Акун имрӯз корҳоша ба анҷом расидааст. Ҳозир ба пуррагӣ дар бораи ҳамин травертин гап мезанем. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум ака. Yaxshimisiz? Hormang, ishlarni tugatib oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Necha kun davom etdi mana shuncha ish? 10 kunda tugatdik aka. 10 kunda necha kvadrat? 300 kvadrat. 300 kvadrat devora obshi 10 ro'zda tamom kardi. Keyin bu mahsulotlari hammasini o'zingiz olib keldingizmi yo uydagilar olib kelib beradi? Yo'q aka, mahsulot hammasini o'zimiz olib keldik. O'sha narxdachida gaplashdik. Travertinni shaqdan oldik. Faqat lak, gruntовкаlarni, sifat narsalarni aqdan olib keldik O'zbekistondan. O'zbekistondan olib keldingiz. 50% shaqdan, 50% O'zbekistondan olib kelamiz. Qarang, shu hozir shikaturka urilgan devorga promoy urasizmi? Mana hozir. Shunday. Shikaturka urilgan devor. Shunday ha. Buni ustiga birinchi nima urasiz? Shikaturka urilgan devor ustidan birinchi gruntовка uramiz. Gruntовкаning ustidan keyin yana gruntовка uramiz. Ikki xil gruntовка. Ha, bir betsvetni gruntовка bo'ladi, keyin ustidan yana gruntовка bo'ladi. O'zini svetida. Ha, keyin oq travertin bo'ladi. Ikkinchi sloyga ham travertin. 2 sloy travertin, 1 sloy shlifovka, 2 sloy lak bo'ladi ustida. Shuncha ish qilinadi. Aka. Bинед, то ҳам хел бировардани чӣ корҳоро мекунад. Як слог вай мезанад, грунтовкаи бесветни мезанад. Дуюм бор грунтовкаи ранги ҳамин травертин, рангдор мезанад. Баъд айболош травертин мечошанд, 2 слог мешуда, 2 слог травертин мезанад. Айболош баъд шлифовка мекунад. Болгарка биламми? Shunday bolgarka bilan aka shlifovka bo'ladi usti, keyin ustidan 2 marta lak uriladi. Айболош шлифовка мекунад ки барои ҳавои ами хели мобаиш хели рост мебурояд. Блеск метиҳад. Баъд айболои ин як слог вай лак, як слог жемчуг. Shunday. Ҳамхе? Яъни як слог лак мезанад, баъд жемчуг гуфтаги лак ҳастад ки дурниш зар дорад. Вақте ки блеск метиҳад, дурниш майда зиёздичка дорад. Ани хели мезанад. Яъни 1 kvadratga siz necha marta ishlov berdi shunda? 1 kvadratga 2 marta gruntовка, 2 marta travertin, 2 marta lak, bitta shlifovka, 7 marta aka. Барои 1 kvadrat 7 bor кор мекард. ин хели ранги ҳозир хел устуҳо ҳастад ки фарёд мекунед. ҳозир мода медонӣ, фақат ҳами хели паласа мекунад. Паласа уже ай мода мондагия бардоро. Ман худам ҳамин дар O'zbekiston мегаштам. Дар Самарқанд асосан ҳамин устои кӯҳна ай Самарқанд омадагия. ҳозир ҳамҷода ягон ҷоба хели паласа, хели фигура надоранд. ҳамин хели простой мезананд. ин фасони картамира мегӯянд. Картамира ага. Баъд ҳамин гирди дару тирезода инам хели тияга мечаспонад. Бу тияга нимадан қилинган? Bu tiyaga haffakdan qilingan aka, po'kagidan. Ustiga travertin tortilgan. Bu ustiga travertin qildirib, buni ham ustidan lak urganmiz aka, qotib qolgan bu betondek bo'lib. ин хафак будай бардорам. ин тиягаҳо аз хафак айболош травертин мезанад, айболош бо лаку жемчуг мезанад. ранги бетон бори сахт. айболош баъд по бичошен ёки ҷазид чиркин шавадам бишӯен, ҳеччи намешавад. ҳозир ҳамина испитания мекунем. ҳозир агар мана шулар лой bo'lsa, chang bo'lsa, to'g'ri, mana hozir hech nima remont qilinmagan. Ertaga bu yoqda stashka qilaman deydi, chang bo'ladi, bu rasvo bo'lmaydimi? Yo'q aka, bitta yuvaveradi, chang loy bo'lsa hech narsa qilmaydi bunga. Yuvsa hech nima qilmaydi, ketmaydi. Yuvib ko'rsatamiz oxirida. Laki ham ketib qolmaydimi? Yo'q aka, laki ham ketmaydi. Chunki betondek qotadi bu narsa. ҳозир бародаро ина шушта нишон метиҳам ва ҳамин дарвозахона ба чӣ хели фасона интихоб кардаги. Тамошо кунед. ина дарвозахона и тарафшба ва и тарафшба дута картина кардаги. ина мобайна бинед, гирдош тияга часпондагию, мобайнда як гул омадаги. ҳар ду тарафба ҳамин хели идея кардаги. ҳозир акун мешӯем, мебинем ин меравад ё не.
keyin bunga necha yil garantiya bor? 10 yilga garantiyasi bor buni aka. Tushib ketmasligiga. Shunday. 10 sol garantiya do metemaga, ya'ni baroy ay devor name partoya. Hozir shushta bu mebine. Ina barodaro loy tayyor kardem, nishonte. Chqeli ki didesten, loy hozir mechoshem, ba'd meshuvem. Ku bitta sochingchi shunga. Aku hech kas خیلی لوی نمیکنه دو وقتی که چنگ پنگ میشد کو همون را ششته میشد و هیچی نه حاضر اینه به مالا ششته میشد این طرفش بیام گوله لیکن جزی کردیم حال تازه میشد ها یو اینچ خانه یک بارت رفت کو bir martaga ketdiki bu. Moyishni tiraverting aka, moyishni. Moyishni, ha? Ha, men suv bilan yuvarsa bo'ladi, mana. Ba'd hamon lakeki ay bolosh mezanat, ay tanay devor namimonat guzarondan bor. Ha, shunday, masalan, lakni uraslar-ku, u devorga yuqmaydi, ha? Nam o'tkazmaydi. Shunday aka, devorga nam o'tkazmay, moyishni tiraverting. Yosh bachchalar bo'lsa ham qo'li bilan ishqab rasoq tasang, yuvaversa bo'ladi. Ana, tomosha qilyapti. Ay peshtara ham bu toza chiqay zo'r buromad. Hozir mana bu ko'ryapmiz, patolog urilmagan, kafel urilmagan, mana vid bergani yo'qda. Vid berib turibdi, lekin odamni ko'zi o'rganmagan. Ba'zi joylarda oldin kafel uriladi, patolog uriladi, keyin bu qilinadi-da. Shunda keyin patolog ham rasvo bo'ladi, kafel ham rasvo bo'ladi. Buni oldin qilish kerak ekanda. Endi aka, buni oldin qilsa, patolog, mana kafel rasvo bo'lmaydi, toza bo'ladi. Endi bizning ishimiz ko'pda aka, biz devorni 7-8 marta o'tamiz. Kafellar rasvo bo'lishi mumkin, travertin oqadi, bu jemchuk lak oqsa ketmaydi aka, yomon narsa-da bu. Mahkam narsa, betondek qotib qoladigan narsa. O'sha kafel patologdan oldin qilish. Shunday, uydagilar telefon qilsa, biz maslahat beramiz, shu narsani. Xohlasa chiroyli qilib beramiz. Bardoro, in kori travertina boyad pesha kafelu pesha patolog zadan kadan dar kor bude. برای یک دیوار 7 بار کار میکند، لک میزند، گرونتوفکه میزند، جمچوک میزند. وقتی که او چیزاش همون کفل به میریزن، بعد رفتنش قیم میشد. برای هوای پیش کفل زدن، پیش پاتولوژ زدن این کارا کنید با خوبتر میشد. وقتی که بعد کفل میچینید، کفل ایره جزیر کرده نمیتوند. وقتی که کلی اگر رسیدم تازه میشد، یک اوکتی تازه شده میگیرد. پاتولوژ میکردگی آدم هم رسشدش میگیرد، زده رفتن میگیرد. برای هوای پیش کفل و پاتولوژ همین کارهای فساده کردن در کار بوده است. این بردارا آبشی کوادراتش 300 کوادرات نشانده گردی اطرافی خانه ها را اینجا ویرانده میشده است. حالی این اگر پاتولوژش کند وفشه گرینی بعد میشود. حاضی ای بیرون خانه ای کوچه نشان میتیم. اینجا یگون گول پول یگون رومبیک پومیک زدگی نیسته. این فساد همین نامش کارتامیرو نام دارد. فقط همه جاش همین خیلی اومدگی. سپلاش نوی رنگی کارت کو همین خیلی اومدگی. ای بالای این آب میچوشین لای میکنه جزیر میکنه تازه شدن میگیرد. اگر همین خیلی کارا را کردنی باشد استو عظیم جانه نمراش در زیر نور میمونیم. این خودش از سمرقند همین اومده قریب 2 سال شده با فکرم همین تاجیکستان کار میکند. نرخشون هم ارزان، کارشون با صفت و محصولاتی لک و جمچوکا ای خود ازبکستان میبیارن زده میتید. انا اینده نرخ نوالار بلن aytsangiz bunga hamma qiziq joyi shu yerda. Narx navolar aka 100 so'mdan 100 somondan 140 somongacha. Nima bilan farq qiladi? Material hammasi ichida bo'ladi. Endi nima endi fasoni ko'pda uni aka. Fasoniga bog'liq. Shunday, fasoniga. Endi 1 sloy travertin bor, 2 sloy travertin bor, rombikchalar bor, mana shular pichqiyroq. 1 sloy emas, bu kartameron 130 somondan qilib berganmiz aka. Hozir shu 130 somondan kvadratiga hamma narsa ichida 130 dan qilib bergan. Mahsulot ichida. Shunday aka. همین چخیلی که دیدسته همین خانه یک کوادراتش 130 سومون کتی بود شدگی در روی این محصولات تراورتین، لک، جمچوک، گرونتوفکا حق خدمت استو همش داخل میشد. یعنی صاحب خانه یگان چی نمیخرد، یگان چی نمیبیارد، فقط کوادراتش به 130 سومونی دادگی
Durni hamil mana bular ham kirib ketadimi? Yo'q, bularni aka uydigasi olib beradi, bularni yopishtirib xizmat qilishimiz ichida bo'ladi. Ha. So'yibxona mana eng xohlasa olib beradi, xohlasa olib beradi, xohlamasa shuni o'zini chiroyli qilib berib ketamiz. این تیاگرا خریده میتیاد صاحبخانه چسبوندنش کار اینو داخل میشه درون همین کوادراتورا و نرخ نوش ای 100 سومون سر میشده است. یعنی فسان 100 سومه هم دارن. بعضی فساناش مثال آسان و یا ارزانتر میکنند، بعضی فساناش قیمت مثال گویم اینا همین دروازه‌خانه با دو تا همین خیلی فسان ایده کرده، همین خیلی ریسونکا کشیده دادگی ای همینم درنی همین داخل میشه، یعنی 130 تومانه. اگر ای بیرون نشون میدیم چه خیلی برآمدگی و شما تماشا کنید دیوار چه خیلی ایدئال برآمدگی، چه خیلی بلسک میتیاد و رنگ بون رنگ قناق رنگ دیلاد. Buni rangi aka shu metalga seviyga tortadi, jemchukda bu. Jemchuk urilgan ustidan har xil tovlanadi bu rangi aka. Bir xil turmaydi, soyaga, quyoshga har xil tovlanadi. این دو خیل میتوامه ای طرف نگاه کنید خیلی بلیسک میتیاد، ای طرف نگاه کنید بلیسک نمیتیاد، رنگش کمتر دیگر خیلی میتواد. این رنگ یخه، رنگ یخ چخیله انا خیلی اوزی هم خیلی موده شده گه، موده حالی هم یا خیلی زرد میزنه ده زرد اوجی موده موندگی برداره. این هم خیلی فسانه، این خیلی رنگو را استفاده برین این باگتی میتواد. تگش به یگون مثال کافیل سیاه بزنه بخش رو میبیاد، پاتالو با چی میزند تونکافون میزند، انا بعد این همه خیلی میتوان که چیزی زوره. خب بیرون با نشون میتیم رفتیم این رنگی بیرون کمتر دیگر خاصیتش باشقه چه رنگی aka rangi sal to'qroq buni qaymoq sevadi rang. رنگ qaymoq bu ranglar ko'p aka, xohlagan rangini qilib beraveramiz. faqat tashqariga shunaqa qaymoq sevadi. Shunday, tashqariga. Shunday aka. Ikki xil bo'lsin dedi uydigasi, ikki xil qilib chiroyli qilib. Mana bunaqa narsalarni qayerga agar xohlasa, o'z darvozasiga urgansiz, u gullarga xohlasa, u gullarga urib berasiz. Shunday, qayerga xohlasa, shunday, xohlasa qayerga xohlasa o'shani urib beramiz. Sizga masalan, endi Samarqanddan kelasiz, joy poy qilib berish kerak. Shunday, yeb ichishni qilib berish kerak. Endi Samarqandga kelamiz biz, misol kelamiz, o'lchaymiz, narxini gaplashamiz, kelishsak 50% pulni avans beradi, ish boshlaymiz aka. 50% pesh pardozh میکنه برای که اینو از ازبکستان میاد. یک جای تعیین میکنید، معاینه میکنید، خورد خوراکش میتید، تمام دیگر همه کارو خودشون میکنن. اگر شما با هم خیلی کارو کردنی باشید، مرحمت استاد عظیم در تگی نور میشود. کدوم منطقه تاجیکستان باشید شما رفته کارتون بود کرده میتید. همین خیر سلامت باشید.